mu kwakira mu 1996 ingabo za Zaire nibwo zarashe Icyangugu mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda zica kandi ndetse kandi zinakomeretsa abasivile mu mwaka w'ibihumbi 2012 iki gihe zarashe ibisasu bya mwarutsiye roketi ndetse n'iby'ibifaru imbunda ziremereye mu karere ka Rubavu iki gihe byangije ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Ku itariki 15 Nyakanga mu mwaka wa 2012 ibisasu byarashwe biturutse mu birindiro bihuriweho by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro za Loni cyangwa se MONUSCO. Ibyo bisasu bikaba byaraguye mu midugudu yo mu Rwanda, hakaba harimo rero icyo gisasu kimwe, hakaba harimo igisasu cyagaragaye ko ari igisasu cy'imbunda ya milimetero 100. Ku itariki 29 Kanama mu mwaka wa 2012 igisasu cyaguye mu isoko rya Rubavu. Ibihe byiza, twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze. Ni ikiganiro gikomeje kugenda kigaruka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye n'ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bivuga yuko atari ubushotoranyi ahubwo ari inshingano. Muri kiganiro tugiye kurebera hamwe inshuro nyinshi, amatariki, umunsi, amasaha ibitero byagabwe mu Rwanda bikica abaturage ndetse bikangiza n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye biturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigizwemo uruhare na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yagiye ifasha imitwe igiye itandukanye mu gucengera mu Rwanda ikica abaturage ndetse no kwangiza ibikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye. Ni ikiganiro kiri bugaragaremo ukuri kwinshi ndetse n'ibyo mu mwarahishwe mu kabimenya binyuze muri kiganiro. Nkwibutsa ko nimba rwo rwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro YouTube channel mutakora subscribe, reba hose kandi subscribe ndetse kandi bikwiye kwanda kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nge nk'ubusanzwe ndetse muhumuza mbahaye ikaze mujye kure kugira ngo turebere hamwe iby'ingamba z'ubwirinzi bw'u Rwanda biterimo kuvugwaho rumwe n'amahanga, aho amahanga rikomeza guhatiriza u Rwanda gukoraho ingamba z'ubwirinzi. U Rwanda rwo rukomeza gutsemba ruvuga ko ingamba z'ubwirinzi ari mu rwego rw'umutekano ndetse n'inshingano z'igihugu cy'u Rwanda. Hashize imyaka myinshi rero u Rwanda rushinjwa guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibirego byinshi bigenda byisukiranya ndetse kandi bigapfukiranya ukuri kw'ibibazo nyirizina, ndetse kandi iki kibazo kikaba gifitiwe umuti mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwagiye rugabwaho ibitero byinshi bigiye bitandukanye bituruka hakurya y'imipaka, ubwo ndavuga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwagiye ruraswaho n'imbunda nini ndetse kandi ziremerewe. U Rwanda rwagiye rucengerwamo n'abitwaje intwaro. Ikirere cy'u Rwanda cyagiye kivogerwa inshuro nyinshi ndetse kandi n'ibyakozwe n'inyeshyamba gusa, ahubwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari bifitemo uruhare. By'umwihariko ni ingamba rero z'ubwirinzi z'u Rwanda rukaba rwarazishyize ku mupaka y'u Rwanda mu burengerazuba bw'u Rwanda ruhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho ngaho gusa ngo si igisubizo gusa, ahubwo ni inshingano z'u Rwanda mu kurinda umutekano w'u Rwanda ndetse n'abaturage b'u Rwanda. Ikibazo cy'umutekano mu kirere kikaba gishinze imizi kuva mu 1994 nyuma yo gutsindwa kw'ingabo zari za ex-FARC. Izi ngizi zikaba zigizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994 ndetse n'interahamwe, by'umwihariko bikaba byarishe abarenga miliyoni imwe mu Rwanda, hanyuma biza guhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batwaye intwaro. Icyo gihe rero byari mu cyahoze ari Zaire, ubu ngubu rero akaba ari muri RD cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kwamburwa rero intwaro no kujyanwa kure y'imipaka y'u Rwanda nk'uko mpuzamahanga yo kurinda impunzi abiteganya. Iyi mitwe yaje kwemererwa kuba Igoma ndetse na Bukavu hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu birometero bike cyane uvuye hano mu Rwanda. By'umwihariko rero izi nkambi zikaba zarahise zihinduka ibigo bya gisirikare, aho kuba inkambi z'ubwirinzi zihinduka ibigo bya gisirikare, cyane cyane ku basirikare bari baturutse mu Rwanda ndetse n'interahamwe. Hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi ndetse n'umwaka w'ibihumbi bibiri, u Rwanda nibwo rwagabweho ibitero byinshi bigiye bitandukanye byaturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage babarirwa mu bihumbi biganjemo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 biciwe muri bino bitero mu ntara y'Amajyaruguru mu burengerazuba, aho imodoka zari zitwaye abagenzi ndetse n'ibicuruzwa by'umwihariko byaje kugabwaho ibitero, ndetse kandi n'imidugudu myinshi igiye itandukanye iza kugabwaho ibitero, abaturage benshi baza kuhasiga ubuzima. Ubu ngubu rero ubugizi bwa nabi ntibwakorewe abanyarwanda gusa, kuko muri Kanama ndetse no kuboza mu 1997 abarwanyi ba FDL cyangwa se Arire
nibwo bagabye ibitero bikomeye cyane mu nkambi y'impunzi ya Mudende mu burengerazuba bw'u Rwanda, baza kwica impunzi z'abanyekongo b'abatutsi zirenga 360. Ubu bugome rero bwabaye mu gihe umuryango mpuzamahanga wari uzi neza ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ibigo bya gisirikare biteje ikibazo ku mutekano muke w'u Rwanda, ndetse kandi hakaba hari haratanzwe umuburo kenshi ko izi nkambi zirimo abasirikare bavuye mu Rwanda batsinzwe urugamba bahoze muri Exfar, ndetse kandi ko bashobora kwangiza ibikorwa remezo by'ibitandukanye mu Rwanda ndetse no kwica abaturage. Nubwo rero raporo nyinshi z'umuryango w'abibumbye zerekana ibikorwa bya FDLR, uyu mutwe ntiwigeze usenywa ndetse kandi ngo unacibwe intege. Abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakunze gukerensa uburemere bw'iki kibazo, aho bavuga ko mu by'ukuri FDLR rigizwe n'abagiye bafite intege nke, ndavuga abasaza, urubyiruko ari rukeya, ko nta bibazo bidasanzwe, ko nta nkeke, nta bibazo uri mutwe wa FDLR ushobora kuba wateza leta y'u Rwanda. Igiteye impungenge kurushaho rero ni uruhare ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigira mu bikorwa by'ubushotoranyi bigiye bitandukanye by'inyambukiranyamipaka biturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Twagiye mu Kwakira mu 1996 ingabo za Zaire nibwo zarashe Icyangugu mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, zica kandi ndetse kandi zinakomeretsa abasivile mu mwaka w'ibihumbi 2012. Iki gihe zarashe ibisasu bya Mwarutsiye, roketi ndetse n'iby'ibifaru, imbunda ziremereye mu karere ka Rubavu. Iki gihe byangije ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Ku itariki 15 Nyakanga mu mwaka wa 2012 ibisasu byarashwe biturutse mu birindiro bihuriweho by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro za Loni cyangwa se MONUSCO. Ibyo bisasu bikaba byaraguye mu midugudu yo mu Rwanda. Hakaba harimo rero icyo gisasu kimwe, hakaba harimo igisasu cyagaragaye ko ari igisasu cy'imbunda ya milimetero 100 yo mu gifaru, yari turutse mu gifaru, ariko bivuga ko iki gisasu cyari giturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dukomeze ku itariki 29 Kanama mu mwaka wa 2012 igisasu cyaguye mu isoko rya Rubavu. Iryo soko rikaba ririmo abantu benshi baremye iryo soko, rikaba cyaje kwica umugore ndetse kandi gikomeretsa bikabije uruhinja rw'uwo mugore. Ibi ngibi rero ngo ntago byari impanuka kuko byari byateguwe, ahubwo ngo byari ibitero byari byateguwe bikoreshejwe n'intwaro ziremereye biturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigizwemo uruhare na FDLR ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byarakomeje kandi muri Werurwe Kamena mu mwaka wa 2022 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasa ku butaka bw'u Rwanda. Tariki ya 10 Kamena mu mwaka wa 2022 izindi roketi zigera kuri 2 za milimetero 122 zaturutse ibunagana zigwa i Musanze, mujyango murabyibuka mu karere ka Musanze, ziza guca igikuba mu baturage ndetse kandi zinahungabanya umutekano w'abaturage. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye bambuka imipaka kenshi mu buryo bugiye butandukanye, bafite intwaro ndetse kandi bakanarasana n'abari ku burinzi ku mutekano w'u Rwanda cyangwa se ku ruhande rw'u Rwanda, abandi bagafatwa mpiri. Mu Gushyingo, mu Kuboza mu mwaka wa 2022 ndetse no muri Mutarama 2023 indege y'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo mu bwoko bwa Sukhoi akanunga gatambitse 25 zavogereye ikirere cy'u Rwanda ku kiyaga cya Kivu ndetse no mu mujyi wa Rubavu. Icyo gihe izi ndege zikaba bivuga yuko ngo zari mu myitozo y'urugamba, ndetse kandi ngo ntibyari bivugwa yuko benshi batangiye kuvuga ko ngo zari zayobye, ariko izi ndege bivuga ko zari ziri kuri misiyo zo kugaba ibitero hariya mu karere ka Rubavu. Uretse kuvogera u Rwanda, imitwe y'iterabwoba y'abanyarwanda igizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994 aribo FDLR ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nka CNRD, FRN, Rudurunana ndetse na FDLR yakomeje kugaba ibitero bigiye bitandukanye ku basivili mu Rwanda, cyane cyane mu karere ka Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Mu Gushyingo mu mwaka wa 2012 abarwanyi ba FDLR bari bambaye impuzankano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateye umudugudu wa Muti mu karere ka Rubavu. Mu Kuboza mu mwaka wa 2012 icyo gihe bishe umukozi w'ikigo cy'ubushakashatsi cya Karisoke hafi ya pariki y'igihugu y'Ibirunga. Dukomeze mu mwaka w'ibihumbi 2019 abarwanyi ba Rudurunana bakomoka muri FDLR nibwo bateye akarere ka Musanze baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bica abasivili bagera ku 8.
hagati y'umwaka wa 2018 ndetse n'umwaka wa 2019 abarwanyi ba FLN nibwo bateye bisi yari itwaye abagenzi bica bamwe muri bo ndetse kandi abenshi barakomereka. Inshuro nyinshi abagabye bino bitero bagiye basanganwa ibirango by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'intwaro bivuga yuko zasanze ko zari ziturutse mu gisirikare cy'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngibyo bikaba ibimenyetso simusiga ko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibigiramo uruhare mu kugaba ibitero mu Rwanda ndetse no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Muri Nyakanga mwaka wa 2022 Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavugiye mu ruhame ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazicara ngo irebere mu gihe umwuka mubi wakomeza. Ubwo yiyamamazaga mwaka wa 2023 Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ahanga yavuze inshuro nyinshi zirenga imwe ko azashoza intambara ku Rwanda ndetse kandi abisubiramo inshuro nyinshi zirenze imwe kuri televiziyo mu Kuboza muri uwo mwaka wa 2023 ubwo yiyamamazaga. Aya magambo agira uburemere bukomeye cyane iyo aherekejwe n'ibitero by'imbunda ziremereye cyane ndetse no gucengera kw'abitwaje intwaro mu Rwanda ndetse no gukoresha imitwe y'inyeshyamba. Dukomeze. Mu mpera za Mutarama 2025 ubwo mu mujyi wa Goma habaga imirwano ikomeye cyane y'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FCM 23, ibisaso byarashwe mu Rwanda mahariya muri Rubavu mu mijyi ya Rubavu itandukanye, bimwe na bimwe bikaba byaragiye bipfubirizwa mu kirere, ngira ngo mwagiye mubibona ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zagiye zibisamira hejuru, ibindi bigwa i Rubavu byica abaturage bajya ku 16 ndetse kandi bikomeretsa abagera ku 177, bisenya inzu zigera kuri 200 mu karere ka Rubavu. Igisubizo cy'u Rwanda rero cyabaye icyuko baje gufata umwanzuro wo kurinda imipaka y'u Rwanda bashyiraho ingamba z'ubwirinzi. Igisirikare cy'u Rwanda gishyira ingamba z'ubwirinzi ku mipaka bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruzi ingaruka zikomeye cyane ndetse no kwirengagiza ibibazo byose bigaragara bitewe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe cyo 1994 imiburo yagiye iterwa utwatsi ndetse n'ibimenyetso bikagaragazwa yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite umugambi wo gutera leta y'u Rwanda. Kugeza rero igihe mu magingo ngaya ibibazo bikemuwe mu banyamuryango bagiye batandukanye ababigizwemo hare na EAC ndetse n'abandi banyamuryango benshi bagiye batandukanye, nibwo ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zizakurwaho. Ikibazo si impamvu cy'u Rwanda, ahubwo ni impamvu u Rwanda rurinda imipaka yarwo, ndetse kandi ikibazo cyacyo ni impamvu y'imitwe y'abajenosideri bakomeje kugaba ibitero ku Rwanda ndetse no kwinjiza mu gisirikare abantu benshi bagiye batandukanye kugira ngo barebe ko bagaba ibitero kuri leta y'u Rwanda ndetse no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. By'umwihariko angani kuri mu Mudaseri aho twareberaga hamwe umunsi, amatariki, amasaha ndetse n'amasegonda imitwe yitwaje intwaro ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ibigiramo uruhare mu kugaba ibitero mu Rwanda, bigizwemo uruhare na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane imitwe igiye itandukanye irimo nka Rudurunana, FLN ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye irimo FDLR. Uyu nguyu ni umutwe ugize n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Muri kiganiro by'umwihariko ibyo ngibyo twagarukagaho, andi makuru agezweho ni mukanya.